والاتیا برینکا ولاتیان ج پاره و گرانیا بازاری و گرانکرنا باج و رسومات حکومت و کمکرنا موچه فرمانبران خلق بیزار کرینه و دبیجن حکومت دوی برینکن والاین خلکی جی والاتر بکه آبوریناسک جی وان بریاران به شاش دبینه دی حکومت اگه تو برای خوب ده روش بروش تشت گران کری سر فقیری مثلا و پانزینه گران ترا لهاتی و مثلا باج و رسومات و نظام حقی جنگه تفقات بچی سیاره خود تحویل کی سر تب 300 400 هزار در آسیتن یعنی کم برای خدای حقی آوه حقی کاره به ابد تشتک نه خوره بس بالعکس بتر یه گران کری سر فقیری وسیط تشتكي باشه انه كاد بازار دا تشينو اینا خوره ارزان کریم بس بالعکس برام بجی تشت حکمت جی بین ارزان کردن او دی بو منو کی زاری با مرورش اینا کم تل یعنی گران تل کی وای که اوه کاره به پانزینه وان تشت خوسا یا وا اوجی بین نخوره نشه بلنکن تیورت آبوری و دی مسئله که زانستی باج و رسومات وی دمی تیتا سپاندن دمی کو ولات روشکا و کو بجن بجانوی آبوری دا انتعاش اقتصادی دا و وضع عالمه که باش و دا خازی سرکلو پلا یا زیده نل الدم قیران و هبونا دارمان آبوری دولت پناه خوبت بر سپاندنا باجا بگو من او شاشه که دیرش جهمی بنمای زانستی که افروکا حکمت هرمی و چند پیادت کرد جواتا پارێزگا دۆگژی بریارên zêdekirina bac û risûmatan bi bêbûna perlemanî bi neyasayî edzane. رسومات و غرامات همي بس دستحالات بس يت شنبجن برلمان كسي دي حسن زياده كتن هر وصا رسومات هاد زياده كرني ببري هات چون هر همان شوا دي فياسا شنبجن يا وزاره انا خويا تايبت هات چون و تدا بحث كرن ماده هدا كوفيا بتن او اگر رسومات دستكاري بده كرن ويا بتن مراعاه وضع خلق بده كرن امريكا مراعاه وضع خلق ويا رسومات به هاد من كم كرن هاد من زياده كرن امريكا زياده كرن و نه وڵاتی بێژن ji kêmkirina buhayên bazarî û zêdekirina buhayên bac û risûmatên hikûmetê bêzarîn. Şarezayên barê aborî jî tuyê bariyê dane. Di vî kawdanê xirapiyê barê aboriya welatî têda derbas dibin, zêdekirina her bac û risûmatekê ji aliyê hikûmetê ve yadî re ji hemî binemayên zanistî bi biryarên şaş jî dibînîn. Abdusamat Rêkanî, NRT Duhok.